Tate Maine ka jeno ke tlo bua ka leqhubu. Radio e sebetsa ka maqhubu. E sebetsa ka ntho ene bitswang ka hore ke frequency. E sebetsa ka maqhubu. Ha radio e sa le hantle. E shishitsa. O batla leqhubu la yona le nepahetseng. Jwalo ka o batla leqhubu la Lesedi FM. O a le batla leqhubu lena le nepahetseng hore na ebe e tlalla mo ka 884 kapa e tlalla ka 889 o a switcha o switcha ka mona o switche ka mona o batla leqhubu ke a leboha hle monna molefi ere ko botse ka jeno o leqhubung lefeng ke a tseba o mametse Lesedi FM empa wena frequency ya hao e kae na bophelo ba hao bo ya shisha na haeba bophelo ba hao bo shisha ngwadetso o sa tsebe o ya kae bophelong tjhentjha leqhubu boy tjhentjha leqhubu girl tjhentjha frequency eo leng ho yona a se yona motho motle ke a o kopa ka jeno ke tlo bua ditaba tsena le wena tjhentjha leqhubu tjhentjha frequency eo leng ho yona bophelo ba hao bo ya shisha bophelo ba hao ha bo monate bophelo ba hao bo ya shisha bophelo ba hao ha bo utlwahale ha ona motho ya kgonang ho bona hore o tswela pele hobane leqhubu leo o bapallang ho lona ha se lona. Dintho di sa tsamaye hantle ha radio e sale hantle o a le tjhentjha leqhubu lena o e batla hore e le hantle ha e shisha o sa e fumane o a e batla o batla leqhubu la yona le nepahetseng empa o hloleha ho batla leqhubu la hao le nepahetseng wena ka bo wena bophelong ba hao. Jesus o hloleha ho batla frequency ya hao wena ka bo wena o a hloleha o batla di-frequency tsa batho ba bang wena o shebane di-frequency tsa batho ba bang o shebane le maqhubu a batho ba bang ha o kgone ho sheba leqhubu leo leng la hao. Change your frequency man. Shebile maqhubu a batho ba bang shebile frequency tsa batho ba bang tjhentjha ya hao e loke e dula mo e tlamang o dula teng ho neneng o shebane le batho ho neneng o shebane le batho ho neneng o shebane le batho o sa itjhebi wena frequency ya hao e kae batho ba phela hona jwale ba o nontso ba shebile ba phela bona ba phela ha monate jwa ba na le ntho tseo leng tsa bona ha isale o dutse frequency tsa bona o sa dula frequency ya hao ha o tshwara cell phone ka jeno ya hao ngola ere ka jeno ke tjhentjha leqhubu laka ke batla leqhubu le nepahetseng ka jeno ke batla o dula leqhubung la ka le nepahetseng ke kgale o bua ka bo Motaung o sa itshebe ke kgale o bua ka bo Lefumaine o sa itshebe ke kgale o bua ka bona ke kgale o bua ka bo Mammang yeo mo tsebang ke kgale o ba beha dibata ka moo ba behang ka teng o shebile maqhubu a batho ba bang wena ga bo Mathoka wa re Motaung ke batla qhubula ka motsotsong ona wena tsebo wa ha Mothebe dumela le wena Mothusi Kwete o re Motaung hle o ntjwetsa nnete Andile Faisal dumela ngopuleng dumela ngwaneso sheba leqhubu la hao Phiri Molepo batla leqhubu la hao batla leqhubu la lapa la hao o hlolwa ke leqhubu la lapa la hao lapa la o le a shisha mona o fela o tseba taba tsa malapa a batho ba bang o tseba le hore ngwananyana ona o matha le mang o ratana le bo mang ke ka wana le dintho tse tjena hobane o etsa tjena tseno wa di tseba hobane o shebile maqhubu a batho ba bang la hao leqhubu le a shisha
le shesha ausi qhubula hao le shebe checka frequency ya hao e o kae abutlekeng ho le lengolo ha ke tlolata ntate maine ka jeno ke dutse le qhubunga batho ba bang ba dutse maqhubunga a negative o dutse le qhubung la negative minthong le ngwa utlwanga e tsalang bophelong ba hae in negative tebogo ramme ka mono ka Gaberone Botswana dumela ntate Motaunga a re ke batla qhubule nepahetseng Eric Moloi Edwin Bohape Tokolo Smith dumela hlengwaneso momamedi ke na le wena o ntate Motaung ke a o rata hle ke sentle wa hakweneng ntate Motaung ai ntwe ko ratela nyona manana wa o ha tshwane nna ke ngola lengolo sheba frequency ya hao ga no shebane le frequency tsa batho ba bang e shebe check your frequency ilukise le konyane Patrick a re Motaung ke a ilukisa a ra ntate man o teacher man a re khore ntho e ke ratanya hawa ke semi mofokeng o re fa dintho tse practical tse o re di bonang ana maswetsa a re na ke o 884 ke o bua ka leqhubu la tshebeletso ena mona maboneng Gauteng Mcebisi Kalipa a re ntate maqhubu a rona a shisha ngwaneso maqhubu a shisha hona le batho ba bang ba bangata ke dilemo le dilengwana maqhubu a bona a shisha ba fituwe ke thaka tsa bona ka jeno ba ja mamina thaka tsa bona nke ka e beha ka tselengwe ya Sesotho ke tla e beha jwalo ba ja mamina thaka tsa bona di ba fitile bophelong ngwana wa botsa ka tlung ho tlile jwang gore ntateng eo ka papting eo yena a tsamaye ka ntho tse tsena wena o ntso o tlile jwang ba botsa ka jeno ba botsa he batho ba tsamaile frequency ya hao shebane le tsa batho tsomana le tsa batho ya hao ishisha mona a ndate thuso mo profeta ke tladi mogotsi ya buang ditaba tsena Gladys Mathapelo a re nnete bohloko ntate Motaung a re nnete e bohloko tebo logic a re Motaung nnete ya hlaba re tlabe re o batlang ngwana Mmatau Tau Kubong Gina a re check your frequency a re batla frequency ya hawa lebo Selina Mollo Dikobe Daniel a re batla leqhubu la lukisa leqhubu la hao lukisa leqhubu pakeng tsa hao le o dulang le yena le a shisha tseba maqhubu a batho ba bang wena la ka letsa le batho ba bang bobe ba la ka letsa tjena o bua ka mo o buang ka teng o a ngola lo ngola dintho mona o letsetsa le maube lukisa leqhubu la hao ha nka mohala o nkaeng o ngola ntho e re ko etsetse ra station e kileng ya etsuwa wa hopola ra station yane e no thwiki ya di monkey ha ebe no santsane o le sekolong ba re the three wise monkeys ha ke ko etsetse ra station ya teng ha ebe o sa hopola eneng ere see no evil hear no evil speak no evil in a chojalo wa hopola ra station eo ha re sale dikolo ntse tlase kwana tse bo mme mistress he bo mme mama seko ba neng ba di ruta yona ya bo three wise monkeys it is see no evil hear no evil speak no evil na ke tsebe ke a tswa ke a tsamaya hona jwale ke sia ntate moruti maina a le mong ke a mo sia ngwana chief mo mamedi ke a mo sia man ke a itsamaela jwale re teng maqhubung ana technology ana tle re Facebookong o re fumana re YouTubeong re teng re tweeteng re teng e re ke etse tjena ntate maina ken ntate Motaung kana moruti wa ka ke nako ya hao mofoki ai ha phoka
Ntate Motaung. Mfuke. Hey. Tsamaya le tsona ngwana chief ke na. Ere ha ke yeloha. Hallelujah. Mona mo re tshwereng le khuru teng. Mo re buang ka frequency. Ha. Ntate Motaung nako ena e re leng ho yona. Amen, amen. Potso ke hore na o tshwere le khuru na? Ai. O le khuru le feng? Oba ntate Motaung se a le moya. Nako yeo e kan se a shaka yona. Se batla jwale o tsome mo le khuru le lente. Mo se haka jeno lena. A di tsebe ke mang ho kae o profinsing e feng o naheng e feng. Tabatore na le khuru le o leng ho ona ke le feng. Hallelujah. Ntse le lona le khurulela la maobane. Na ntse le lona le khurulela la dintho tse sa o sebeletseng. Mai. Empa se haka jeno lena potso ya rona e re o le khuruletseng. Bua hlephoka, bua ntate. Ke Motaung haeba re se le khurulle nepahetseng. Re tshwanetse re ke re sotha hanyane. Re tshwanetse re ke re tsamaya hanyane. Hallelujah. Re tlohe mo le re le hona teng. Jwale re mo re tshwanetse re hona ke moruti mainetso. Re tshwanetse re tlohe mo re ne re le hona teng. Re mo re tshwanetse re hona teng. Obane frequency ya o shela ditaba tsa batho. Ai. Ha ya re sebeletsa. Ai khona. Frequency ya o shela maphelo a batho ba bang. Ha ya re sebeletsa. Oba bophelo ba rona bo emeng a ile mo bo a shesha. Jwale re tshwanetse re batle le khuru le tla tshwara bophelo ba rona. Ntate Motaung se haka jeno lena o na le dintho tse ngata tseo di buileng. Maine. O tlomo a dileng teng ka lenaneo lena. O bua teng hore na ke manyaka fepang batho bana. Phuka. Ke maka fepang tjhaba sena. Ke manyaka fepang banna le basadi le bana bona. Mme ka nako ena o ntso batla le khuru na moka. Yare ha o hetla ntate Motaung wa re o na le mohlang re kileng ra newa masimo ba bang ba rona. Ra newa le mehoma empa kasheno lena e letse mafome. Ra newa le ditrekere empa kasheno lena ha dio. Potso ke hore na o le khurulletseng. Ntate Motaung tumelle o seng hona. Ha ke batla le khuru ke le ka hara le khuru la kgaso. Ke batla le khuru le ka thusana le momamedi. Re eme hantle. Ntate Motaung hona le dinako tse ding. Tseo e reng hantse ke kgabaganya diprovinsi ka koloi. Moruti wa ka. Ke re ha ke ntse ke bua ka seyalemoya. Eba mo ke fihlang ke theohela teng. Eba kgokahano ya pele. Bua. Ha o bolele hore battery fedile. Ha o bolele hore moya kapa airtime e fedile. Empa kgokahano fedile. Eba mo kgokahano e felang teng. Eba ke tsekella ho hlwella ka hodimo. Hallelujah. Ebe ha ke fihla ka hodimo. Eba ke fuana kgokahano hape. Hore le khuru lena leo ke le sebedisang. Le tle le tsebe ho nsebeletsa. Ntate Motaung ho na le letsatsi le leng leo Dafita ileng a lahlehelwa ke le khuru ka yona. A batla frequency a ska ba ithola. O na le mohlang frequency ke le nyanyamela o Dafita. Maphelo a pesalemeng le mashome a tsheletseng a nang le motho le mong.
Psalm 61, the fita o batla frequency. The fita o batla le khudi ntwari tsamaye hantle. Ntate Motaung ha o sone ho yona Psalm ya 16 le motso le mo. E ba da fita o sa bua mantswe yana. Psalm 61. Psalm 61. Tembana. Ntate Motaung re temane nya bobedi. Momamedi verse 2. Are sheba modimo ke setshabelo saka. Modimo a ko utlwe sello saka a ko mamele thapelo yaka. Ntate Motaung Ke yona ya ntate moruti. Are nke Psalm ya 61. Oh 61 ntshwarele ntate 61 tshelela nngwe. Ha re sheba ere ke hoeletsa ho wena ka pelo e tepelletseng ke le pheletsong ya lefatshe. Ntate Motaung da fika o batla frequency o batla le khubu. Ha Ore mona mo ke teng ke di pheletsong tsa lefatshe. yes o tsho jwang. Ore ke etellong ya lefatshe. Ha Ore modimo jwale ke fatshe. yes Utho ha batla frequency ore ntemaneng e latelang eo. ha re bale ntate moruti Maine o re ha latela hobane o setshabelo sa ka qhoboshiane e matla ya ka pelasera. Ntate Motaung tumelle ke kenye reverse lenaneo la makgulong a makala. He bana e kenya moruti. Ke hoeletsa ho wena ka pelo e tepelletseng ke le pheletsong ya lefatshe. O nnyolosetse lefikeng leo ke sitwang ho lehlwa. Ore modimo o na le mo nka tshwarang le khubu teng. Ha Ha nka ka nyolonyoloha. One. Ha nka kgwella ka hodimo. Ke tla kgona ho tshwara le khubu lena. Ntate Motaung o hoeletsa lefatshe. Amen. O bitsa modimo dintho di sa sebetse. O bitsa modimo dintho di sa kopane. Oh Ore ho yena modimo ha o ka wa nyolla. hallelujah. Ha o ka wa mphamisetsa ka hodimo. Ka kgona ho tshwara network. Ka kgona ho fumana lekhubu lena. Ka thola lekhubu nthong le nngwe. Ke tla be lokile bophelong ba ka. Ntate Motaung ho na le letsatsi leo bana ba Israele. Mohlang efele ya bona ka pastelemo ya tshwaneng se shisha. Ba entse dintho kaofela seyalemoya se shisha. O fitlhela modimo a romela moprofeta Hagai. Ha o le ho yona ntate Motaung momamedi ha re ho yona ka jeno lena lenaneo la makgulong le re ebe ka nnete wena o le khubulle seng bophelo bona bo a shesha o le khubulle seng ditaba tsa hao ha di kopane hantle o le khubulle seng makala ka thunka bona ho botutu o le khubulle seng bana ba hao wa ba bona ka nnete dintho ha di hantle o le khubulle seng. Hagai re bukeng ya moprofeta Ntate Motaung radio ya hao ha e sa tshware station eba wa e soto batlana e tla tshwara lekhubu ka e ka mmeya ba mo nna le wena re leng hona teng a re a tshwara station o hlokala hore re tshware station re sebedisa lentswe leno ho batlana re fumane lekhubu. Yes. Mme hore re fumane lekhubu le ha re ka ra kenya beteri e ntjha kapa ra nka ntho e ba bane so phela nakong eo lefatshe le fetohileng ka yona le ha o ka wa e kenya mona Ntate Motaung motlakase mollo le ha o le teng ntho e hlokahalang ke position. Yes. Moruti Mainetho motlakase le ha o le teng. Yes. Ntho e hlokahalang ke position. Wa latsa position. Motlakase le ha o le teng o keke wa sebeletsa. Bua Maine. Ntate Maine. Ntate Motaung. Re a ho Hagai.
re bukeng ya Hagai temana re kgaolong ya pele bua moruti re temaneng ya bosupa Hagai 1 verse 7 ke kopa ho balla yona mofokeng wa ka ho itswe ke Jehova wa makgotla lekolang ditsela tsa lona pelong tsa lona ntate Motaung mona modimo hore le se le kgona ho tshwara station frequency hore le tle le kgona ho tshwara leqhubu lena hore le tle le kgona ho tshwara frequency le kolang ditsela tsa lona dipelong tsa lona a ko re ke re temaneng ya boraro be se re theoa le yona a re khutlele temaneng ya boraro hona ho Hagai momamedi lentswe la Jehova la tla ka moprofeta Hagai la re hleka ho lona ke nako ya ho dula matlong a lona a manehilweng ka dipolanka a thentluena ke lesupi ntate Motaung modimo o laela Hagai hore a ya ho shaba hae o re ho bona haeba le nahana le ntse le dutse ka hara ntlo le dutse ka hara dithako haeba o nahana o dutse ka hara mafura o dutse ka hara lerole bua ntate Motaung ha benyane o nahana ke yona nako ela yo more ha o kena o re tafole e ntsho ha o tsebe hore ntho e le ntsho hantle ke letsipi le o keneng ka hare ho lona lentswe la modimo le tlala moprofeta Hagai le re ho yena a ko bolelle tjhaba sena hore ge ba banana ba dutse ka hara matlo bua ba tsebe ba dutse ka hara lesupi ntate ba tsebe hore marulelo ha sale ba tsebe thepa ha sale ntate Motaung lenaneo lena sweng hona le ya pholoso yes hobane le batla re tshware leqhubu le batla re tshware frequency ona le yo frequency ya hayo sweng hona mohlomong e lahleng ka lebaka la moo a leng hona teng radio ntse le yona seyalemoya ntse le sona empaneng mo positioning e fosahetseng haka ka sotha a dula frequency e ba temana ya bone se bua mantswe yana hleka ho lona ke nako ya ho dula matlong a lona a manehilweng ka dipolanka yes a thentho ena ke lesupi temana mohlano re mme jwale ho bolela Jehova wa makgotla le kolang ditsela tsa lona pelong sa lona le jetse haholo empa le thutile hanyenyana maina ke mana botshelele re le yasha empa ha le kgolo amen le ya nwa amen empa ha le kgolo le apara empa ha le futhumale ya sebeletsa mofutso o sebeletsa ho kenya mokotleng o masoba modimo re hona le phoso tabeng ena ha le ya tshwara frequency ha ila e tshwara modimo re hona le leqhubu le le tshwanetseng le le fumane hore dintho di tsebe ho loka hore ha le tja le tsebe ho khora ha le nwa le tsebe ho pholo ha le apere le tsebe ho futhumala hona le frequency le le tshwanetseng le tshware hona le leqhubu le le tshwanetseng le le fumane modimo re bothata ke bona ke dipelo tsa lona le ka lokisa tsela e dipelong tsa lona le ka jala kgole le ka apara la futhumala ntate Motaung lentswe la modimo le re ka nwa ra kgolwa ha re ka ra dula hantle ra dula frequency hantle ke shebile nako mo e leng hona teng ntate Motaung letsatsi le leng Una le monna ene le molaodi wa sinagoge monna ena o mathela ho morena Jesu Kristo nena ha fihla ene le mosisi wa sinagoge ngwana wa hae o na le makgatheng a ho shwa monna re nke ka dula mona ka sheba ngwana eno a le tjena
o na le leqhubu le ke tshwanetseng ke le fumana Tate Motaung ha eba wa ipotsa hore na ro kae le momamedi re se re le efankgeding ya Luka Hallelujah. kgaolo ke ya borobedi Luka 8. Tate Motaung re temaneng ya 40 re theoha ka yona mo ke yang teng ke batla ke tlo qala temaneng ya 43 empa re ke qale temaneng ya 40 Monna wana hae wa kula re nkeke ka dula maemo a letsheng Tate Motaung re pele re ya temaneng ena ke kope momamedi ya Afrika Borwa o keke wa dula maemo a leshwa motona le kubulele o keke wa dula bophelo bo ntse bo shisha ba go sotha bophelo bo tsere ke bo tshware le kubuka bo sona station rona re ne re ibitsa jwalo Tate Motaung re radio na ya fire station Yes. ha o ka sotha hanyane o bolela wa itlosa mone mo ne Momamedi ya motle e re tle re mo fumana hape ntate moruti Maine hle motho motle batla leqhubu la hao batla station se batle tshwara leqhubu le nepahetseng ke a o bolella hona jwale ha o sa shebe dintho ka dihlole le tshao tsietsing batla leqhubu la hao ga wana le ntho tseo seng tsa hao ga wana le leqhubu leo e seng la hao o tla tswa kotsi o tla tswa kotsi ba tla o sia hona mono o ntse o tsomana le maqhubu a batho na o kile wa utlwa station se shisha go bohloko jwang se batle o le re o batla lenaneo leno leo le ratang se shishe station wa o pula re television na kongwe lo tlana le ka pula yana televisioneng o bone o sa tshware hantle o sa bone ntho e tsala o utlwe bohloko bo boholo o bo qetele o ngadile momamedi e motle momamedi a ratehang metsotso 25 ka morao ra leshome ho setse metsotso 5 fela re tla be re tswa kwa batla leqhubu la hao batla station sa hao sa bophelo ke khale o batla di-station tsa batho tsa bophelo le kajeno la mmakajeno ha mo o ileng teng ba o nong o batla di-station tsa bona ke bale ba pele mane ba o tsile ngwana mme lefatshe mona o tla ja mamina thaka tsa hao ko jwetsa ntho e kgolo ha ntso o batlana le maqhubu a batho ba bang mofokeng o khutlile khotso fumana khupula ha bophelo ba hao be bona ka sheno lena momamedi motle e re mo batlape e ka re jwale frequency e re buang ka yona ke ena ya re hlahela jwale yona wa bona ha o sa ithole frequency tsena go ba le mathata maholo ha o sa ifumane di a hana e re ke re mo leke hape ka tsela e nngwe motho e motle e re mo leke hape ka tsela e nngwe He lifted me up. Momamedi a ratehang ngwane somorene a ko batle frequency ya hao batla station sa hao ke la ba ka o etsetsa thotokiso e khutshwanenyana ya the three wise monkeys. See no evil, hear no evil, speak no evil. Ke a o kopa motho e motle e ne le ra station yana re neng re ithuta yona re sa hola re le banyane batla leqhubu le kekeng la nna la o lahlela bokgopong ka dinako tsohle
ore o kene nthong tsa bokgopo o kene nthong tseo e seng tsona kene nthong tsa mona kene nthong tsa dipuo tse mpe kene nthong tsa dipuo tse swabisa batla qhubu la hao ha o tswele pele tje station se senang frequency e nepaitseng se a shwa ha se tswele pele ha o tswele pele tje hobane o frequency e fosahetseng ha o hatele pele hobane frequency ya hao e fosahetse batho ba o tsheha hobane o shebane le frequency tsa batho ba bang tate maine o ka kwala tate Motaung ha ke kwala o seng hona la le khubu le ne le batla hore sitisa re bua ka le khubu haleluya ke dumela hore taba ena e prophetically ka bonta tate Motaung o tshwere se profeta ka hare ho yona o reng ore ha sa tshwara le khubu ho ba le tshitisego me ntate Motaung re bone o seng ha ka jene leta mo ke reng ke a kalla lenane hong le khubu le tsama le re sitisa haleluya monna ema ntate Motaung e sankgeding ya Luka ke shebile nako mo e leng teng mathela ho morena Jesu o itiela maotong a hae ore ha ntse ke le hae ngwana ka ke a phela empa ntate Motaung ke rata holo mona ke manenya 43 re mosadi ya neng a kula ke phallo ya madi e sele dilemo tse 12 haleluya ya neng a neile dingaka dintho tsa hae kaofela sa ka fodiswa meno a putsi ntate Motaung empa sa tshilele ngare e re bophelo ba ka bo tshware station e re bophelo ba ka bo tshware frequency e re bophelo ba ka bo tshware lekhubu a tswa ka tlung ke mama ya 40 le metsene re atamela Jesu ka morao ama ola ya seapara sa hae haleluya ya baphallo ya madi ya khauta ntate Motaung ho ja o lana amamela lekhubu la batho ba bang ha ba re dula ka tlung ho ja o ila mamela khula batho ba bang ba re o ska ba wa batla pheko ho ja o mamela khula batho ba bang ba re mamela o tla re control la go bona na o so le jwang ska ba wa ya ngakeng nemo a ka ba saka fona momamedi seng ha ka jole na nna le wena re tshwarele ku ntate ka le bitso la morena Jesu thusa bophelo ba rona hore e mo le emo hore bophelo ba hae bo tsebe ho loka ha tshware dikhubu ka le bitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen re leboha mofokeng e motle momamedi a ratehang o twile hape o bone le bohlokwa ba lekhubu itse moramaine ha ro akalla ya ba lekhubu le moetsetsa mohlolo le moisa kwana le kwana ra le tsoma ra le batla lekhubu la rutlisa bohloko salahan